kuruka mukahumuro turi ha program reba hindukira ha TV West kandi kuwa abantu batwegitaho omujenyi witu no Vice Chancellor wa Nkore Western University omuchara Reverend Canon Dr. Edida Mujinya teka tugumsema. Mwene nkazarwa shema washoye rwigara nashoye rwigara kuyo watu no shobero kandi buhweje umukisha yo ncona ndiyo niza kubuza kandi hatakamuri abanyabuhweju. My husband kutwa weddingire twaza Kitunga High School ya binashomera President Montiyera High School twamara yitamwemwe nubwo Western Nkore Diocese yatandika amashomero ga secondary school zeke gatandikire kinana gumwe bagumizamo 82 naho hatandika gandi ningi so aba Cyabugimbi batandika Cyabugimbi secondary school batushaba ngo arugeyo baza Kitunga bamushaba ngo arugeyo azi kwasaba kutandika Cyabugimbi secondary school twaza Cyabugimbi secondary school so nyo Kitunga kamara yetamwemwe mu joiningire twarugayo twaza Cyabugimbi kandi kutuba turyaho diocese geranidi omuriyonza school naryo kari gishomero rya diocese bayenda yose abashomesa basya bagira ngo Cyabugimbi secondary school ine two men qualified teachers kandi ine senior one bamutwara Riyonza ino wani yatwazo mu mashomero ashatu nanye ntungiraho umugisha utambuza kandi bibi wakozere orevo byo bikahererahi so hatente ukorraho kutuzariyonza school bakaba batandika Bushenyi Teachers College taking advantage yo kugira ngo naza hihi mbwene zo nyenroringo mu grade 3 teacher training college bantwara okay nabwo bakantwara nka upgrade konka bantwara na ha results zanjye za senior 4 okay yes so nashoma grade 3 konka kutwabire twamara yo mwaka gumwe konka ndiyo mu second year yanje ya grade 3 omwamba batandika dice yatandikanya Kitoko secondary school nuko twayizire buhweju omwaka gwa 8 so kumwa kuyizire nya Kitoko mwasharaho gurita ko mu buhweju yes omwaka gwenyini tukijara 19 twagure kibanja kitu 8 hey yeah Cyabugimbi yabashena buhweju yabashemeza katushemeza yitwe okubanza nakugambira umushara gwo mushomeso kugwabire n'ugwingana mbwene tukanyomka kurumunsi yerumwe byo kurya igizire mbwene kandi ntina kweshanga ngo nozara abana rero to ine cyo kubarisa noza kubarisa byo kurya byo kugura negishaho kugura byo kurya no kunteganisa no kundema nyombwe no umbuhangwa bwanje ni manyangwe byo kurya babihinga tababigura so kutwa nakuyizire kuyangambira umwami ati bishop yagira ngo yaza kunyohereza buheje kutandikanya Kitoko secondary school namya ntono ko sente zo mushomesa ati yose ko basabugure kibanja mazum kandi kutuyizire ruhanga yacu thereza mbwena ha kuturuna ubwo wahagura rukomwenda cyane minwa irobwe mukatunga abana oba mutaha mu rubabiro mwenkana muri yoburamo ngaruhanga kathereza abana akathereza abana mukaga abojo babiri nabishike bana yeah sabana abo barinka hi bakuzire abamwe batungira amaka bakashoma mbona bakuzire our first 3 children nabishiki wo kubanza no mushomesa ne graduate teacher no wa kabiri ne graduate teacher akakora masters she's a lecturer in some university then na no wa kashatu ne land surveyor nakora na UNRA omoja ariko bakurata akakora bachelor of commerce nawe nakora then uruko mukurata yakora mechanical engineering nawe nakora kandi rastborn witu she's a telecom engineer nawe nakora bona ruhanga tugirire mbabazi batungira amakagabo bona okay mbwenshi kutwa tugaraka hukake ahamirimo yawe hati twahendera uri mu grade 3 ndiyo mu grade 3 mu second year yes grade 3 najiheza konkobwe abana buna kugambira nko mu grade 3 nkazarramu nawe dinga nazo mu grade 3 college nashoma mu grade 3 actually nkazarramu abana babiri hariho no naza irene baza kutureba external exam za school practice bakani bijanka nyinshi akarimo ande nazara sande
konka byona nuko nagumire nimbikora ntyo bona abana abo nkabazaranisha in fact last born nkamuzaranisha grade 5 diploma in education. Okay, so washoma grade 3 yahwa waza grade 5 yo grade 5 wachomera hi grade 5 nkajishomera mu National Teachers College Kakoba. Okay, nageza 1992. Alright, naguma ndi umushomesa konko mbushomesa onobu nabire ndi umushomesa kunabire ndi umugore nahuriraho Mothers Union ndi kitunga ndi umugore tweze kugitwa na yatendingaho workshop y'aba Mothers Union nahura ba Mothers Union begesa nakunda Mothers Union nagira ngo nintekwa kuba member wa Mothers Union. Okay, so along the way natahibo Mothers Union naba member kandi kutwizire bweju naguma nda active mu Mothers Union. Abacyara bakuru bangira ngo mucyara mujinya no kunda Mothers Union ngwitwe tukozere bweju twarbatse bigere twaterwe njura twaruha ngumbe ntitwakine mani ntuza ko bwarida bwa Mothers Union bwa bweju otwebembere rero itwe tutumure nabagenda konkanyo tinko bimanya bwo kubankiryo mugore ibintu bingi tinko bimanya bangira ngo iwe ko rukwikiriza ogumo kore program oyeteho mu hari itwe tugende niwe yoyegese byawe byabashomeso kurisa abana obuyonjo bweka derite twegese byamake byotakumanya oturre otwegereho niwo kwase. Okay, so bandonda kubarida wo burisa bwa Nyakashaka obwiro oburisa bwito bukaburi Nyakashaka obwa hato burisa bwito ni Nyakitoko bwe kaguri yo muruka. so bandonda kubarida wa Nyakashaka konka kenki ko kuzirondwa twaronda ha muruka twaronda ha burisa twazansika ha busaba dikon buwe buryo busaba dikon bwitu ko twashikireyo abacyara bampo bwa kidikonare ntakebembire muruka ntakebembire burisa nabakidikonare leader wa Mothers Union yabuhweju yona district yabuhweju. so nkabanshomesa konka nkora program mu weekend ndambura makanisa ubu kana ushomesa nkaho mwishomera ubu nkani shomesa Nyakitoko primary school na Nyakitoko secondary school. Okay, abo kwa kutwashikire buhweju Nyakitoko secondary school ikabera mixed school erumwe abojo nabishiki konka binemero teachers bonga mbwen konsani yabaho bagira ngo de kikakiri kikuru kugira mu female teacher umushomesa w'umukazi. Dio's office Bushenyi banyikiriza kushomesa mu secondary nabo mushomesa wa secondary. Obuka watunje grade 5? No, I was still grade 3. Nabo mushomesa wa secondary konka ndukushome ndi yenkani shomesa dini ni shomesa rungereza. Nakuna heza actually nzo zagumereza the teaching subjects zanje. Mbwenu no bunabe ni shomesa weekend nkora program ndambura marisa nyegesa abacyara nabashija nzazabahanga kandi obwe bweje ketaro motoka otyo ingendezo zona kandi nzikorese bigere. Mbwenu ko busaba nikihe cyanje kwiga kukutambuze jubweje yono ryakigere kundo murumo obukristayo kubo murokore nkaba mpurira ukora umurumo gwa ruhanga nikinshemeza. Mbwenu kunabe mpema hati naba ntine ncukize nko mwana uko kweko mwana omwe kikandeba ngo mwana yabona so naba ncukize nikora program ndubatanza nkabihanga bahangana hari kurugaha kandi na office y'obusaba dikoni inabe ninkoreramo kuza kucike nkiko zo busaba dikoni kurugaha Nyakitoko kuzansika ni mayira 22 nkabanzi twaze bigere ndubatangenda nzansika nkikora kiko narundi kikisa umwazi yongaruka. So konka omungendezo mbwene Betty numwe ninomanya ko kuboryaho no orinko mu rugendo mind anebeta gwijigire noguma noteka noho nahurire ikintu nikingira ngo ndubatangira ushangu nabona ari ubwakidikoni yabagira ngo ashendekereze na pichi nko mwazi bansatsi bwabahure tuyikarushozi tekuru hekere so nyowe nyuruka aha kibuni cya pichi nyuruka rero wavuga rero kanesho zarubweju urushozi nduingana nka kilomita 2 ezo mba ninyuruka we navuga rero tukika twayika mutwe ushtamari pichi rero agaruka wadira chimsi omukokwe ansigaho ndibatse bigere nanga konka nkampuro kinkora ninchikunda kumanya ngo ninkora umurimo gwa ruhanga mbwenu yankani nchikunda
so nakugira ngo mayinda umunjendo zeke betagweje gire ndeba no sharo hangana yagira ngo ibyo kugeshana ibingi konka bagese no bake nkora ngira bitumukamwenda nkora ikikani nkora kanta kumaro konkar kabizo barumwe nateka kubomwahure umutima gwangira nkunze kushoma bwahure obo takahereze grade 5 grade 5 byo nkana bihereze okay nkana bihereze grade 5 nkagiheza 9 in fact ya 9 nibwo nahiza grade 5 then 9 naza kushoma bwahure mukono okay ya turikwira kumra nyenda kumanyisa ngo twineka ko ba institute tagarama n'abari hardware aha program reba hindukire